Mukama simu abishemwe amazina niraka ninye nuwabine Aran, director wa The Mighty Zion Choir Africa. Ninyongera kusima abahagize beitu ba Zion Choir kandi mbasimira kimwe munonga ahwemereme y'umukutwa ahabwa sente zanyize umukutwa. Really I can't take it for granted. Nimwe mutuhinduire ekiture hati nizine ritwine nimwe. We can't be there without you. Mwenu mwebare munonga mwebare. Eshonge ndijo ninyongera kubamanyisa nguzayo no kwa iriyo negendo mmesho. Oyino bugenyi bwawe, oyine graduation, oyino kuhingira no kuhingirwa. Ntukore mikoro yona birthday parties konko yihireho urufu twakagize experience yawe. Konka iwo ine graduation oyino kuhingirwa oyine emikoro yona nekorwa. Kandi ntujya kubamanyisa ngo mubukinge kare imabi n'amagenyi ganyu kubasa kwetebekanisa je nicyo kutwa obwire bukwetebekanisa gukora ebintu byanyu omuringo guhikene mwene mugume mutubukinge kare ebiro bikiriyo tumanye program zanyu z'amagenyi ganyu kandi tubase kugakoraje twine offices mbara opposite na Easy View Complex ekyombe kekyo Garage Street ekyombe ko ekibakweta Rukwago Mall niho twine offices kandi imabu ishembabure tubaretire office ishembabure mutahuni opposite na Chondwa aha kyombe ko ekirimu Ebo Sako afure yahigure cyapa nono kireba kiriho Big Jam Records kiriho na Zion Choir offices mbwe naho no turi kandi tongera kumamanyisa ngo muntu wena tababiha atageza kubabiha Zion Choir all bookings should be done in this office. Enamba rinza kuzibateraho arije nabiha najyangu no wa Zion kandi nyongera kumanyisima abakwete reason rya Zion kumanyisa kubamanyisa ngo eshayo no kwato kandi kora kwato torakikiriza imwe abakutanishingize naritu wakwatwa tukikirizibwa amateka tukikirizibwa government amateka ngaza gukora kukubasika so imwe bahagize bita bakutemerumo enamba rinza kuzibatera hansaho ezoshime kuba notera okatunga director nyowe ningo katunga omuntu wena wa Zion ashime kuba nakukora mwene sente za uzitahaba nyinshi kare batakwiba okijano ikwasa arani nguzayo kwayika kwiba apana mwene naza kubatera inamba ahansi nizo murabe muteraho imwe bakwenda Zion Choir kandi ntongera kubaretere birungi ntongera kubaha ekikukira y'uburungi kimukwenda Zion Pix tubaretire nebishani imwe abakubambenda kwate mikoro yanyu video biona tubyine cameras tuzine buri kimwe cyona tukine onke nambe zo kubukingiraho nezezo kandi tukwata na films kandi ntongera kumanyisa ngo nimwe abana ninyende cyumucyura ntwenda abana abine talents tuyizire kwera abana abine ebicyonjo ebyo kweshongora na munonga byo kweshongora tukwagera abana abine ebicyonjo byo kwiba ringa bakutera imitahimbwa ubutahimbwa ninga kwibaza pikipiki konka ntwagera abana abakumanya kweshongora mwanye tegereza mbwenu ntwenda abana okutandikira aha myaka 25 kugaruka higuru kukoma ari 80 konka cyarenga kukoma ari 35 aha that gauge kandi ntwenda abantu abatari married kandi ntwenda umuntu butakushoma aho kuba this is serious business tingwa tukwete nyinshi akare nguturiyo ntuzumbugenyi nanka kandi nyowe naza hishomero ninga ngo mwana atari yagira ishomero I don't like that ninga ibanyi yanzabera ntwenda abantu abari single abari kuza gukora umurumo gwarahanga no basa kubona married by the way konka abana atakuzibira kwereza raha konka ntukira kwenda babatakashwirwa bakubana bakuba batine mateka gugora mwe ntubeta you come mwe registering yanambezo nizo murabe n'umutungiraho kandi mukabasa kutunga obuhereza bwa Zion Choir Africa amwe na Zion Media Pix mwe bari munonga rahanga abampero mugisha Ishara ina money you are kwenda kusingura timba maju watachirisu owishimwe chiriza ehanga akaku obshoboruzi
Yesu yagamba owishimwe cherezo